Angeke ngibingelele impumalanga intshonalanga iningizimu inyakatho amagumba amana lomhlaba lo bingelelayo ke bathi umkhulu incushe angizilokhu ngichaza kakhulu bafowethu abantu banokubuza bethu bani umkhulu incushe cha umkhulu incushe nje uyena nimbonayo odume kakhulu ngeleka baba kaBarbara Bhabhi isipoko sendiya ngelika Jessica intombi yona bathi isipoko sebhunu inyanga mthakathi ke le ebuya phansi endaweni yaseDumbe endaweni yaduma kakhulu ngokuthi ke kukwagaya umuthi ya so nje bafowethu namhlanje ngifisa ukuthi ke ngeke nivule umqondo kancane ukuthi ke la ebunyangeni ziyabuya futhi kunzima ukwelapha kunezinkulumo ehlezi ikhulunywa ngabantu ube ngazathi yabo nje mina angithwasanga mina nginawugobela nginyanga straight eyafundiswa umuthi ngakhula nawo umuthi ngiwazi ngilento engiyiyo ngikhandiwe before ngibe yiyona so manje bese beyiphambanisa lento befuna ukuthi nathi sizinyanga siyothwasa ngenkani we understand bakhona abadalela ukuthwasa bakhona abadalela ungathwasi fanele si understand leyo nto ngiyafisa ngelinye ilanga umuntu akwazi ukuyihlukanisa phakathi komngoma nenyanga nomthandazi namhlanje sandelwe ngabantu abangazi understand ufica umuntu usey all in one uyaphambili uyemumva akazazi mangambuza kahle wena uyini kahle uzokuthetha hayi nginyanga ngumthandazi ngisangoma hawu yebo na ya kanti bafowethu abangathwasile abahlale bodwa ngongathwasi kwabo abathwasile abahlale bodwa ngokuthwasa kwabo kodwa kukhona lapho esihlangana khona makuthiwa siyogubha umuntu uyafana noma uthwasile noma uthwasanga usebenza ngendlela eyodwa bese kuhluka mhlawumbe indlela yakho ongawuthaka ngayo wena ngolwazi lakho you understand so ngiyafisa abantu beunderstand lento ukuthi ke mangathwasile njengamanje sekuthwasa nabantu abangafanele bethwase ake ngicacise nansi enye into umuntu mayizozalwa kunedlozi lakhe elimbathayo phecelezi ngolimi lwangapha abathi ingelosi kunengelosi yakhe embathayo noma ngabe ubani ozalwayo usuka naledlozi lakhe ayizomvulela into zakhe zomnika inhlahla zomenzana ngokukhula komuntu tholakala ukuthi umuntu useshintsha amadoda ushintsha amantombazane okanye uyabulala okanye ukhipha izisu yonke lento ekungcola bese iyangcola lengilosi noma lelidlozi lakhe umuntu bese liyaqhela eduzane kwakhe limele nje mhlambe njengala ngoba ngiqalekise ngesandla lime nje la phezulu masiyohlola umkhulu uncushe ubona lenhlahla yakho noma lengilosi yakho noma lelidlozi lakho lifisa ukubuya kuwe kodwa lixoshwe ukungcola kwakho kwenze wena bese ngizothi unabantu abadala ambothwasa uyayizwa ke ngoku uyayiva ke ngoku ngibona lo moya wakho ufuna ukubuya uze kuwe but ungcolile wena sekufanele ukuthi uhlanjululwe ugezwe kususwe lezi lesemtimbeni wakho bese iyabuya lengilosi yakho izokuvulela inhlahla that's why phela nganza kwethu uzobona umuntu ayisebenzela ku right kuthi kusanje ngalokho bese kuyavaleka ngoba nje into eduma kubantu abamnyama ekhanda lakhe make kwabheda usecabanga umthakathi vele ekseni ngengathi mangivuka umama wamakhalona ngibuka ngeselibi ngathi mangithi ngiyolahla umgqomo ongangibingelela vele kahle lo mfazi uyangiloya you understand sesiwa nje ingxabane nganasidingo kanti uziloye wena phela ngeke ufike ukhipha izisu ngeke ufike ubulala abantu ngeke ufike wena uphatha umuntu omubi isayida ngabe ogadla yabo njengamje nginyanga mina kodwa ngikwazi ukuthatha isichitho ngizosifaka la ekhaya ngoba sengifaka isichitho la ekhaya sesaqabana sodwa singumndeni sengilanda into engangeni mandulo bekunanemithi odungamuzi obungangena ekhaya kwaziwa ukuthi lo muntu othiwa udungamuzi awufake ekhaya but manje lezi nyanga esiphila nazo zifaka yonke into ekhaya zixova umndeni udungeke umuzi uphela athi umuntu hayi nginamanzi amnyama ngathakatha ngaloyo ebeyiloye yena bafowethu understanda ubunyanga nokujula kwakhona mangikhuluma ngobunyanga ngikhuluma ngokwelapha kangikhulumi ngogedla noma ngani sikhuluma ngokwelapha ngokubaluleka kobunyanga you understand now ikhona irole edlalwa umuntu ongathwasanga ikhona irole edlalwa umuntu othwasile sonke siyadingana kahle that's why makuzofika umuntu kimi athi mhlambe emkhulu nginenkinga ngomlozi because umlozi mina kangwazi ukwenza ngizothi hayi ukhona ugogo bani ngicela kuyena uyena ogude kwenzela umlozi kodwa manje asakwazi ukutransfer iclient le komunye umuntu oba silambile sesisebenzela isisu kasasebenzela ukuthi bephila abantu nje swayibehlupheka umuntu uzothola ukuthi and kunento ekuthenziwa ama client
afika enyangeni afika ashiye 50,000 aye kwenyanga afika ashiye 100,000 mayisefika kulo muntu ozomlapha ngabe umngoma ngabe umthandaza athi mkhulu uzubona nje angisenamali uyazi ngiyenyangeni ethi afika ngithatha 100,000 ngaya kwenye afika thatha 50,000 last week njengoba ngikhuluma khona nje ngisekomashonisa ngafika ngaboleka imali engango 10,000 sengifika kwa ngenzeni po mina ngenzeni mina ngihlangana naphi mina akwenzeki ukuthi umuntu mayisefika la isizakala khona athi mkhulu nansi imali khona ngizoyibhadala nje cash kodwa mawusafuna ukudlala lokho hlawenyuka nize nishiye futhi abanye babo bashiya umuthi la eSouth Africa noma ngithi la kwaZulu bafuna ukuphuma bengaphandle wenganza kwethu alikhe izwe licebe njengaleli sikulona awukho umuntu ongekho kuleli izwe lakithi kodwa ngoba kasiwazi ngizogcina sengiphuma ngiyako Zimbabwe ngiyako Malawi ngiyako Mozambique nakho lapha mabefika le banganginika umuthi enginawo la eSouth Africa mina nje hey bafethu yazi bafethu kahleni ukudlala ngathi uthi uyafika le bekunika ikhokhela eMozambique ikhokhela eMozambique libizwa ngeindlela ngazi bathi yini yani isidangana umsidonya semani noma yini kunegama lakho kodwa ulibiza ngani ulithathe wena awazi ikhokhela ushiya la eSouth Africa likhona umuthi ugcwele la kwaZulu awukho umuntu ongekho nganza kwethu and then number 2 mawuthaka umuntu wakho ake ngenze nje umzekelo ngento eyi1 sikhulume ngezizwe athi umuntu omkhulu ngifuna izizwe zokubhula bese mhlawumbe ngifaka inja phakathi ngoba phela vele impumalanga intshonalanga iningizimu inyakatho emagumbini amanye omhlaba ayikho into ehogela njengenje emhlabeni inje yahogela futhi iyakukhipha noma kuthiwa kukuphi okuyisilwane ifika ikhipha inja kodwa the question is inja that's why uzothula ngelinye ilanga mayiza nje kimi hey fusa ekhamba la inesigcwagcwa lo muntu uyahlola yena yebo but wafaka inje emzimbeni so manje unesidina kubantu ngenxa lethambo lenja asikhuluma amathamba abantu ngoba yabona lo msangano nihambe nusho ukuthi fana amathamba abantu gaya ngamathamba abantu asikwazi nalokho that's why uzobaleka amadlozi kini ugcina usungasenadlozi wena ngoba uhamba ufuna ukuthatha abantu ubaya lapha wakwelapha apha umuntu you understand sibuye la kodwa mawujulile kwelapheni uzobuka ukuthi isiphi esinye isilwane esithi asifane nenja bese ucabanga ukuthi hayi ikhona ingwe iright mawuzoyifaka futhi ezizweni yebo uzohogela lo muntu but abantu bazomsaba but while bemsaba bayamthanda yingakho kwaze kwathiwa ingwe idla ngamabala isilwane sisabayo kodwa at the same time uyasithanda that's why uzobona abantu bethi mkhulu Ncushe yazi ngiyafisa ukuza kuwe kodwa ngiyakusaba uyana bayangithanda kodwa ngoba mawuyinyanga unemfihlo yakho mawuzofaka inja mawuqhamuka nje ayi nanga umkhulu Ncushe Nkosi yami ayi yazi uyangidina nje lo mkhulu wafaka inja iyisidina fanele sinthwase simfundise yonke into you understand so asibuyele emakhambini bafethu la kuzoga khona impande kuphiliswa abantu sishaye umuthi OTT umuntu khona sikwazi ukukhafula umuntu ngezilwane esikhande thina la okungenalo ithambo lomuntu asikhiphe nonsense yokuthi yonke into sekulapha abantu uhlanganisa amakhubalo yabona njengokhozi into ehambela le phezulu ikwazi ukubona into ephansi uyithatha ukhozi ufake lapha kunalezi zilwane okuthiwa amazongo moya sesikhuluma ngengqungqulu sesikhuluma ngenqe uyabona into ekwazi ukuzwa ngisho isilwane sikuphi sikhuluma ngempisi uhlanganisile lezo lwane ezingenabungozi futhi engalixoshi idlozi uzimixe uphilisa abantu umuntu aphile umuntu ahamba athi mkhulu nginenkinga ngekhothe nxayekile ezinye izinto enzenzayo wezwa kuxoxwa ukuthi hayi mawuthaka umuntu wecala ufaka nocala kalithethwa akazi ukuthi ucala kalithethwa ufaka makwenze njani wengane yakwethu bese yawufaka ucala kalithethwa mayefika nje enkantolo inkosi yenkantolo mayimbheke vele inyanye ithi hayi lecala asilithethi inyanga ishilo ngapha namhlanje uyaphuma wena igaxa icala kalithethwa sela ngathi ngempela enkantolo icala ifeni inkosi yenkantolo lo muntu phakathi emaseleni 15 years imprisonment to out uyabona usuboshiwe wena ngomuthi wenyanga kubalulekile to understand bafowethu nokwazi ukugaya umuthi you understand yebo cala nje bangene ecaleni kodwa ungena kangakanani kanjani ngoba manje kanti ayikho into emnandi mawugaya umuthi wecala ufaka indaba lalivalo ufaka umahawukelo ithi mayimile inkosi yenkantolo ukubheka izishawa uvalo ithi kodwa lo mfana bakithi bekwenze njani besihawukela we understand besithi man bengafanele umuntu enze lento ake simkhiphe ecaleni uyakhuluma Ncushe manje into ephuza kwezindi iziziba wemfihla sabongcola bozansi inthwasise bafana bakithi kulate manje ziyakhala yilokho nje bafowethu bengifuna ukusho ukuthi la kwelapheni
uzofica umuntu uthi umthandazi maye umthandazi uphethe amathambo useyilahla amathambo awuyibuza uthi awu okay nangomunye uthi uyinyanga alahla amathambo maye walahla bese uthi umoya kanti uyini wena uyini thina sazi zangoma noma izanusi into uthi mawuzosuka ekhakini kuthiwa niyohlola esangomeni sasinibamba isangoma ningakafiki la sesiyanazi makuthi ningcolile nizofica sekunomuthi enibekelwe wona ngaphandle kwesango manifika nje athi manini lapho ngangeni qalani ngicela ngigeze ngalowo muthi loyo kwakuyisangoma into ayishaya umhlahla njengamanje ufica umthandazi ushaya umhlahla ufica inyanga ithi ishaya umhlahla wena ubani kanti wena asisho lutho yizo siphila kulo we understand number 2 umuntu oyephatha imithi emibi kakhulu lo muntu othiwa ugedla into eyikwazi ukuthi ibheke izilwane indlela ephila ngayo mayethi umuntu ufuna umuntu wentando ijazi mangathatha inhliziyo yejuba lendoda nelesifazane amajuba mayezalwa azalwa nje bemabili la kulamaqanda amajuba kusuke kunendoda nomfazi makwenzeke lodwa lishona alikwazi leli uhambe leyofuna omunye umfazi noma enye indoda le ngoba izophazamisa lamajuba amabili avela aphila ndawonye uyabona kuzofanele ukuthi manje leswaye uzolibona maselihamba lodwa kuzothiwe yibhadi ngoba into engenzeki noma engekho rare ukuthi yenzeke so kuyaphoqeleka manje ukuthini inyanga ihlanganisela umakhubalo bese ithenya hayi lalela uyazi omunye umuthi makuthiwa ueda emthini wentando kunento unesilwane okuthiwa inkankana lali ngaphandle ulizwa noma ntambama selikhala libheke ekhaya liyagoduka nomfazi masimbamba akalali kubo ukuthi noma kunomsebenzi athi mina ngeke ngekhaya hayibo uhamba kanjani athi ingane zami lele zodwa nomnyeni wami nje impela kubi kodwa mawunganalo ulwazi uzolithatha inkankana ufaka into errong kulento umfazi wakhona uyoba uvuka sikhulume ngokuxoxele mina ngoba linkankana enomsindo ha ufaka into errong lapha kulomuntu wenkankane uyokhuluma umfazi wakho yebo uyobethambile kodwa emlonyeni uzothi masifika kuwe umzo wena uhlelele mawuthi uyakhuluma awuthule baba kabani sakhuluma amadoda lento yokugaya bafowethu ijulile. We need to understand ukubaluleka kwempande bafowethu umuntu ukhona umuntu uyaphila futhi ngiyacela ake uzazi nyanga yami sangoma mthandazi ukuthi ufola kuphi kulama categories esengwabalile ngabe uyinyanga noma uyisangoma awucabange nje isangoma mangathi uyafuthi uyohlola isangomeni siphethe ishoba usifike sithi uthi umoya cabanga nje isangoma sisho njalo ngoba sokutshela isangoma ukuthi uthi lo muntu okimi manje lokho ngigijima kahle kukhuluma abantu abadala bakhuluma kusisangoma kuzothi umthandazi uyena othi uthi umoya ngoba wembathwe umoya noma wehlelwe umoya uyangizwa inyanga makuthi mhlambe uyisebenzisa amathambo izothi athi amathambo mayikhuluma uyawuza umehluko athi amathambo mayekhuluma ngeke inyanga ithi hlola ngethambo ithi hey uthi umoya kimi washa kwacima noma uthi umuntu omdala muphi ulwazi abantu bami bayaphupha ngenxa yokusola ulwazi bafowethu umkhulu Ncushe lo ngitholakala eGoli endaweni yase Springs ngicela manje ufuna mhlawumbe ukufollowa noma ufuna ukusilandela qhubekani ni subscribe kuIndlovu Dikida Film Production inamba zami zikhona lapha escreenini nizayithola sizazoxoxa kahle sizazoqhubeka nokunilethela nje izinto ezakhayo neziphilisayo asimeni ngayithwaleni mina ngibhedla ngempande ukuthi umuntu ukhona futhi umuntu uyaphila wena usuhlupheke isikhathi eside kade uphuma ungena ungasizakali mina ngiyacela ungezi kimi ukuthi uzolashwa awuthi uzongilinga I live challenge mina ngiyayithanda challenge ungichallenge ukuthi ngizomlinga yabo mawuzongilinga ke ngoba mina vele ngiyibhara ngazi lutho yabona ibhara isikhathi esiningi akusiyo umuntu owaziyo umuntu ongazi kodwa uzokwenzela into oyifunayo so nami awungilingi ngiyacela uzongilinga nje bathi baba kaPapara baba isipoko sendiya baba kaJese intombi bathi isipoko sebhono siyabonga.